Ko ia te whakatefa nui kua whakahaere hia I tēnei whenua e pāna ki te mate hinengaro. Nā taua whakatefa e mārama na te kāwanatanga me ngā mātanga mate hinengaro I naia nei me whai wāhi ngā tikanga Māori ki ngā rautaki hou mo te mate hinengaro. Kei Hania Douglas tēnei pūrongo. E ai ki te ao hauora hinengaro Māori, kua roa tēnei pūrongo e tāri ana. Oh, overdue. Certainly the expectation is that they would get right in underneath it and well, not so much what's going on, not what's going wrong, but more about how can they put more effort and resources into it. Ko harikoa I nāiene ko whakaro pēne a hoki te kāwana kia a te tirohia, a te wete, a te whakarongo ki ngā kōrero o te hapuri. Kua roa e nei take e ngauana I te whenua whānui o Aotearoa, heita te pirimia, kua puta e he mōhiotanga hou I tēnei pakirehua, e hara hoki I te whakakitenga pai. One of the things that really initially is starting to come through to me as I go through the report is the idea that this isn't the job of one individual, one body, one profession alone. That we can't medicate or treat ourselves out of this issue. Hei tā kaia ko oranga hinengaro ma kōpua kei roto I ngā mātauranga Māori te oranga mō te iwi Māori. Hei reiranga nama e tāi ai e ngā tirohanga Māori, te mātauranga Māori, te Māori tunu I ona piki me ona heke, te whakahiki. It has to be taken into account. We do see over-representation and that is something that the report has rightfully flagged for us. He oi anō, hei tā John Marsden o te puna hauora, ahakoa te reka o enei kupu ki te hunga kua roa e mahi ana I tēnei rāngai, me ki te rānei ia ka tahi ia ka whakapono I tō rātau roa e noho ana I te koraha. We need action now, not about sort of sitting back and waiting what the next steps might happen or who's going to be affected next, but we need action now. Hei tā te kāwanatanga e whātekau rawa ngā tūtohunga o te pūrongo, he huarahi roa te ara ki te whakatika I enei take. Hania Douglas, Te Karere.